Hajde sad malo da prođemo kroz magičnu metodu construct, taman ja malo nešto pročitam u njoj da se podsjetim. Za početak da kažemo da je ova metoda uvedena od verzije 5 PHP-a, znači relativno novo, i ako pogledate u samim verzijama ovo neće raditi. Da bi vidjeli čemu služi metoda construct, napravit ćemo za početak jednu klasu i nazvat ćemo je proizvod. U okviru nje stavit ćemo dva atributa, na primjer i public količina. Ovo znate, public to vam je enkapsulacija. I sad kucamo također public function i sada dve donje crte, kao što je slučaj sa svim magičnim metodama, znači po tome ćemo da je prepoznamo. Construct i body funkcije stavit ćemo na primjer, hoćemo test. Sad, čemu služi ova metoda construct? Pa kada instanciramo našu klasu, to jest napravimo objekat, ključna je reč new, proizvod. Šta će se desiti pomoću ove metode? Pa, znači, kada instanciramo ovu klasu, ovaj deo koda koji se nalazi u bodiju construct metode, odmah će se direktno izvršiti i sad imat ćemo ispisano test. Sada umjesto ovog teksta, kroz ovu metodu možemo da prosledimo i parametre, primjer model, i ovdje stavit ćemo količina. I kada, znači, instanciramo ovu klasu, ovdje ćemo da prosledimo argumente, na primjer T74, i ovdje stavit ćemo količina 125. Zatim u okviru ove metode kucamo this. Zatim stavit ćemo model jednako, sada potrebno nam je ovo što smo prosledili. I ovo ćemo isto učiniti za količinu. I sada vidjet ćete kada probamo da pristupimo ovoj vrednosti ovdje, stavit ćemo ovdje eho. Hajde još neki tekst. I sad kada izvršimo kod, imat ćemo ispisane ove vrednosti. Znači, pomoću constructa setovali smo ove gore atribute. Kada smo
instancirali našu klasu. Ajde vidimo još jedan slučaj. Napravit ćemo još jednu klasu. I stavit ćemo isto funkciju construct. Ovdje ćemo staviti tekst, ovo je iz klase cena. I što ćemo raditi ovu klasu? Znači ovdje stavit ćemo da je klasa proizvod nasleđuje. I sada u okviru ovog konstruktora od klase proizvod možemo da koristimo i ključnu reč parent. Zatim stavimo dve dvotačke i kucamo construct. I kada izvršimo kod, dobit ćemo i kod koji je u ovoj dt klasi, to je sve što se nalazi u konstruktu. Znači sada su ovo neograničene mogućnosti, možemo da napravimo razne primjere, ovo se u praksi veoma često koristi, tako da dobro proučite ovu magičnu metodu. Također ovo nije ništa specifično za PHP, tako da koristi se i u drugim jezicima. Eto, to bi bilo to za ovaj kratak tutorial.